Hello everyone. I'm so happy to meet you for this evening. God has given us this time to share the word of God. We pray, then we begin. Father, I thank you for this evening. We can see how this evening fellowship has been a blessing to us. So when we live with the word of God in our hearts, it's different when we live with our thoughts. Because when we maintain this word of God in our hearts, we can be closely to you, Lord. We can overcome any difficulty in our lives. We can defeat sin, we can defeat sickness, we can defeat sadness, everything in our life. So we pray to you so that you can enable us to value this time. So in the name of Jesus we pray. Amen. So this evening we are sharing from the book of Luke, chapter 15. Verse 20 through 24. Book of Luke, chapter 15, verse 20 through 24. Luka ni igice cya 15 guhera ku murongo wa 20 tugeze kwa 24. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, this father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure saramubona aramubabarira. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet. Ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane v'umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. When Jesus was talking to the Pharisees and the scribes, in this chapter 15, he spoke this parable to them. Because the work of Jesus was to unite the heart of God and the heart of man. So because he had been talking to them, he clearly saw the position of their hearts. So according to the position of their hearts, Jesus started to speak this parable. So Jesus hated no one. So even though they are so stubborn to him, but he had a compassion upon them.
Because what he wanted, just wanted them to discover the position of their hearts. icyo yashakaga ni uko batahura imitima yabo uko imeze. So Jesus did everything so that he can help the Pharisees and the scribes in this way. Yesu yakoze ibishoboka byose ngo afashe abafarisayo kwitahura. The reason why I said that these people were stubborn to Jesus, impamvu nababwiye ko bari nk'ubaganye kuri Yesu, so it's because the position of their hearts were where they wanted to please God based on their deeds. imitima yabo yari yarakwamye ahantu bashaka kunezeza Imana binyuze mu byo bakora. So they reached the point where they call themselves righteous according to their works. bajyaga biyita bakiranutse kubera imirimo yabo. Because they used to think that they keep Sabbath, bajyaga batekereza ko bubahiriza isabato, they are good in the community, ko ari beza mu muryango mugari, so they keep the law and the commandments. ko bubaha amategeko y'Imana bakayubahiriza. So they are the sons of God, they are the children of Abraham. bajyaga bavuga bati twebwe turi abana b'Imana, turi abana ba Aburahamu. So we have no problem at all with God. bavuga bati nta kibazo na kimwe dufitanye n'Imana. But whenever Jesus could see them, he could see that they are very far from God. ariko iyo Yesu yabarebaga yabonaga bari kure cyane y'Imana. So Jesus could not see these people outwardly. Yesu ntabwo yabarebaga arebeye inyuma. So Jesus was able to see them inside of their hearts. ahubwo yabasha kureba mu mitima yabo mo imbere. So whenever he could see them, he could see that the hearts of these people are very far from God. iyo yabonaga imitima yabo iri kure cyane y'Imana. So the way they are thinking was different from the way God was thinking uko about them. batekerezaga byari bitandukanye cyane n'uko Imana yabatekerezaga. So this is the reason why Jesus did everything possible so that he can make them to turn around. iki ni cyo cyatumye Yesu akora ibishoboka byose ngo abafashe guhindukira. So if they think that they are righteous according to their works, mu gihe batekereza ko ari abakiranutsi kubera ibyo bakora, yet Bible says that no one is righteous. kandi birivuga ko ntawe ukiranuka n'umwe. So what can Jesus do for them? ese Yesu yari kubakorera iki? Because the work of Jesus was to make them realize clearly who they are before God. umurimo wa Yesu no kubasobanurira no kubafasha gutahura abo bari imbere, How sinful they were, ubunyacyaha bwabo, because he was coming to give every one of them the righteousness from God. kubera ko yari yaje kugira ngo ahe buri wese gukiranuka kw'Imana. So how can they receive this righteousness from God, yet they are still holding their own righteousness? ase ntibagundira gukiranuka kwabo, ni gute bakwakira ukw'Imana? So there might be the right righteousness between these two of them. hagati y'uko gukiranuka kombi hagomba kuba hariho kukuri n'ukugihimba. So of course the right righteousness is the righteousness from heaven, from God. birumvikana ko gukiranuka nyako ari ukwari kwavuye mu ijuru ariko kw'Imana, Because this righteousness given by God is eternal. kubera ko kugukiranuka gutangwa n'Imana no kwiteka. This is the righteousness which cannot be broken because I did something good, something bad. ukuntu gukiranuka kutangizwa n'ikibi nakoze. It means it has nothing to do with me. bivuze ko nta hantu kuba guhuriye nanjye. But the righteousness of man, the righteousness of us, we people, it is the righteousness which can easily be broken when we do something bad. ariko gukiranuka kwacu abantu ni ugukiranuka kwangizwa n'ikibi So dukora. people, they always try to repair the righteousness of man. abantu buri gihe bagerageza gusana gukiranuka kwabo. So when people, they are holding the righteousness of man, iyo abantu bagundiriye gukiranuka kwabo, they always live looking unto themselves. babaho birebaho ubwabo, They are checking their life daily. babagenzura ubuzima babaho buri munsi. They check how they are living, how they are speaking, how they are living with people, everything. bagenzura uko babana n'abandi, uko bavuga, uko babaho, buri kantu kose. So it means people, they are not looking unto Jesus, but they are looking unto themselves. icyo bivuze ni uko abantu batareba kuri Yesu ahubwo aribo birebaho. So Jesus was coming to show people how you are deceived by Satan. nyamara Yesu yaje kugira ngo yereke abantu ko bashitswe na Satani. So don't think that you are righteous.
akavuga ati ntimugatekereze ko muri abakiranutsi. Don't think that you can achieve the righteousness of God by yourself. Ntimugatekereze ko gukiranuka kw'Imana mwakwishyitsaho. Because the righteousness of God is the gift of God we receive. Gukiranuka kw'Imana ni impano umuntu yakira. But within you cannot find the righteousness of God. Gusa muri mwe nta gukiranuka kw'Imana kubamo. So you know, in Rwanda we have no petrol. Mu gihugu cy'u Rwanda nta peteroli tugira. Why do you say that we have no petrol? Kuki tuvuga ko ntayo tugira? So I'm sure that in the beginning they try to search if they can find it. Ndabizi neza yuko bigitangira Rwanda rwagerageje gushakisha peteroli. So I don't think that Rwanda decided to import the petrol from abroad. Sinikiza ko bapfuye kwanzura kuyigura bayikuye mu mahanga gusa. So they made a research in our land. Ahubwo bakoze ubushakashatsi ku butaka bw'u Rwanda. But the result, after the research, it came negative. Kugeza ubu ngubu ibisubizo by'ubushakashatsi nuko ntayo. We have no petrol in Rwanda. Rero bavuze bati nta peteroli dufite ku butaka bwacu. So because of this, they decided to use petrol imported from abroad, where it can be found. Kubera impamvu umwanzuro wabaye kugura peteroli hanze mu bihugu by'amahanga kuko aribo bayifite. So for us not having petrol, it is not sin. Rero kuba nta peteroli tugira se cyane. Because that is how we are. Ahubwo niko tumeze. Even we cannot condemn ourselves. Ntabwo dushobora kwicira urubanza. Why our land is like this? Kubera iki igihugu cyacu ariko kimeze. Why other countries they have petrol? Kuki ibindi bihugu bifite peteroli? But we have nothing. Ariko twebwe tukaba ntayo tugira. So we cannot say like this. Ntabwo ibyo twabivuga. Because after searching and find nothing, kubera ko nyuma yo gukora ubushakashatsi tukayibuza. so we just accept as it is. Ibyo twarabyakiriye. So but we say it's okay. Turavuga ati ntacyo. So if we go in the countries where they have petrol, we can bring it in our country and use it as ours. Kubera ko nitujya mu bihugu biyifite tuzayizana tuyikoreshe n'iyacu. So I have never seen the vehicle which is stopped because there is no petrol in Rwanda. Sinigeze mbona imodoka zihagarara kugenda ngo nuko nta peteroli iba mu Rwanda. So no, all activities are going well. Ibikorwa byose bigenda neza. So because wherever we need it, we can go on the gas station and receive much we want. Igihe cyose dukeneye amavuta tujya kuri sitasiyo hanyuma tukagura iyo dukeneye. So anyway, we know how we receive it. Ibyo byose tuzi uko tuyibona. So we go where it is and we import and we have it. Tujya aho iri tukayizana mu gihugu cyacu. So there is no confusion at all. Rero nta rujijo rujya rubaho. So even I never had anyone who say, why do we import petrol yet we have? Sinigeze numva nubaza ati nukwera iki mujya kugura peteroli hanze kandi tuyifite. So it is known that we don't have until now. Birazwi ko kugeza ubu ntayo dufite. So likewise, once people they think that they have righteousness, rero iyo abantu batekereje ko bafite gukiranuka, they cannot import the righteousness. ntibashobora kwakira gukiranuka kuva hanze. So what Jesus was coming to do is to show the people that they are lacking the righteousness of God. Rero icyo Yesu yashatse gukora ni ukwereka ko abantu bafite ibyo babura bakeneye Imana. So what they think to be righteousness is not righteousness. N'ibyo batekereza ko ari ugukiranuka si ugukiranuka. So it is not righteousness which can be accepted by God. Si ugukiranuka rwose Imana ishobora kwemera. So Jesus was making people to understand that they have to receive this from the Lord. Yesu yafashije abantu kumva ko bakeneye kwakira gukiranuka kuvuye ku Mana. So when Jesus was speaking to them about this parable, ubwo Yesu yabaciraga uyu mugani, it was a father with two sons. yavuze iby'umugani w'umubyeyi wari ufite abahungu babiri. The second son decided to go abroad, to go in the far country. Rero uheta cyangwa se umwana wa kabiri yiyemeje kwigira mu gihugu cya kure. When this second son was in the house of his father,
uyu mwana yari akiri kwa se, So everything his father was responsible for them. ibintu byose se niwe wabyishingiraga. So he could think for him. yajyaga amutekerereza, So he could manage everything for him. yajyaga amufasha kugenzura ibintu byose. So this son could not be stressed by anything. uyu mwana nta kintu na kimwe cyajyaga kimutesha umutwe. He was being served in the house of his father. Kwa se yari afite abamukorera, But one day he received the heart to be separated from his father. ariko umunsi umwe yakiriye undi mutima wo gutandukana na se, Because he was thinking that once he go far from his father, he will be more better than he is. yatekereje ko najya kure ya se azaba mwiza kuruta se. So I think if I go far from my father, I will improve my life. yabaga ati rwose ninjya kure ya data nzateza imbere ubuzima bwanjye. Until when my father will think for me. ese ubundi nzagezayo gutekererezwa na data? Until when my father will decide for me. nzagezayo gufatirwa imyanzuro na data? It is time to go far from him. iki ni igihe cyo kumucika nk'igeni. Be responsible for everything. ngomba rwose kwirengera iby'ubuzima bwanjye byose. So this is how he requested his father, and he packed everything, then he went. ibyatumye asaba se ibintu arapakira byose aragenda. So when he started to live his own life, agitangira kuba ubuzima bwe bwite, when he was responsible for everything about him, ubwo ari wari ushinzwe kugenzura buri kimwe cyose so kimwerekeye. Bible shows how he lost everything. birigaragaza ko yatakaje ibintu So byose. in the far country, he lost everything he had. mu gihugu cya kure yatakaje ibyo yari afite byose. So when he lost everything, that's when he started to think again in the house of his father. ubwo yambaga byose yatangiye gutekereza kwa se. So why this son lost everything? ese kuki uyu mwana yahombye ibintu byose? So actually, before leave his father's house, ubundi mbere y'uko ava kwa se, he thought he is wise. yatekereje ko ari umunyabwenge. He first trusted himself that I know. yabanje kwibwira ati njye ndabizi, Me, I know how I will do. nzi icyo nzakora. But frankly speaking, he knew nothing. atuvugishije ukuri nta kintu na kimwe yari azi. He was empty. yari arimo ubusa gusa. So when everything was going well in the house of his father, ubwo ibintu byose yabonaga bigenda neza kwa se, so he didn't think that this is because of my father. ntiyigeze atekereza ko ari ukubera se. If I am far from him, I cannot succeed. ngavuga ati nindamuka ngiye kure ntabwo bishoboka ko nanezerwa mu nsinde. I have to live the life where I'm connected to my father. reka rero nibereho ubuzima bujwe na data. So he said, even if I'm not connected to my father, ahubwo yaravuze ati nubwo nawe ntabujwe na data, so why not? I cannot do it. kubera iki se njye ntabikora? So he left and he lost everything, as I was talking about. uku niko yagiye ahomba byose kuko nababwiye. So anyway, when he lost everything, they had to think his father arose again in him. uko biri kose ubwo yaburaga byose, umutima wo gutekereza kuri se waje kuzamuka muri we. So but he was not sure whether he will decide to go to his father or stay in the far country and die there. ariko ntiyarazi neza nimba aziyemeza gusubira kwa se akagwayo. He was not sure if his father may receive him, yarazi nimba se azanamwakira, because he was so much shameful. yari afite isoni nyinshi. So when he was in the in far country, this when he learned how weak and how unable he is. ubwo yari mu gihugu cya kure nibwo yize uburyo ari umunyantege nke. So this is when he realized that for sure my life can go well when I'm together with my father. iki ni cyo gihe yatawe ati ni ukuri ubuzima bwanjye bwaba bwiza ariko ndi kumwe na data. For sure the true life is the life to be connected. ubuzima bwiza ni ubuzima buhujwe na data. So anyway, the first day he thought about going back to his father. gusa yaje gutekereza gusubira kwa se. So second day he was meditating about this. umusomero urashira, wa kabiri akomeza abitekerezaho. The third day he was
thinking about himself being in his father's house, how everything will be. uwa gatatu atekereza uburyo aramutse asubiye kwa se ibintu byagenda. He will rebuke me. Avuga ati ningira azanyaha. He will reject me. Azanyirukana. He cannot receive me. Ntabwo yanyakira rwose. He will spit at my face. Azancira mu maso. He will despise me. Azansuzugura. I don't know if I can go really. Rero sintekereza ko najyayo. So, but because the life in the far country was so bitter, kubera ko ubuzima bwo mu gihugu cya kure bwari bushaririye, he decided that unless I die in the face of my father instead of dying in the far country. yavuze ati kiza nuko nava mu maso ya data kuva mu gihugu cya kure. So that's when he decided to return in his father's house. Icyo ni cyo gihe yahisemo gusubira kwa se. So you see that he was not sure about the father's heart. Witegereje ubona ko atarazi neza umutima wa se wari. But when we read the Bible, we can see that the heart of the father was ready to accept his son. Ari kusoma ubona ko umutima wa se n'ubundi wari witeguye kwakira umwana we. Because the father was always waiting his son to come back. Uyu mubyeyi yakomeje gutegereza umwana we ko azagaruka. So when he saw his son coming back, his father was so much happy. Ubwo yamubonaga aje yaranezerewe cyane. With this verse 20, it said, and he arose and came to his father. But when he was still a great away off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Actually, I like this verse 20. In this story. So in this parable, I like this verse 20. Because this verse 20 makes this parable so sweet. So we clearly see the heart of the father so much precious. So I want you to think about how dirty the son was. He was smelly because the life was living was the life anyone cannot live. So, but when the father saw him, he was so much excited. So he ran towards him and he hugged him, he kissed him. There is something I can see here. Even though the heart of the son changed, but the heart of father didn't change. So when I was reading this parable, I was thinking about this. Who can be like this in the world? So I found no one who can be like this in this world. So I came to realize that this is not the heart of man. Sure, this is the heart of God only. Only God can be like this. There is no person who can be kind in this way. Only God himself. So I came to realize that what Jesus was trying to speak was describing the heart of God towards us in this parable. So why? Because no one knew God. But Jesus came in this world to make us understand God, to understand the heart of God. So he was trying to show us how the heart of God is so kind to us. So Jesus was trying to show us, no matter how sinful we are, this is the heart of God towards us. When we read the book of Jeremiah chapter 2 verse 13, we can read this verse. Jeremiah chapter 2 verse 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me,
the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Yeremiya 13 aranditse ngo kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimye kandi ari soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshora ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. So this is what Jesus was talking about, the book of Luke. Iki ni cyo Yesu yavugaga mu gitabo cya Luka. So we may read this parable and say that in the Bible I know the parable of the prodigal son. Ushobora gusoma imigani nk'ikabuti muri biranzi mu mugani w'umwana w'ikirara. So but you have to know that Jesus was talking about me and about you. Ariko ugomba kumenya ko Yesu ari we yavugaga wowe nanjye. Because one day we left God. Umunsi umwe twataye Imana. We left the presence of God through Adam. Twavuye mu maso y'Imana binyuze muri Adamu. So in this book of Jeremiah, Bible is talking about how we started to live our own life. Yeremiya yaranditse atangira kuko twatangiye kuba ubuzima bwacu. So we left the God who was the living water, fountain of living water. Twaretse Imana turayimura ariyo soko y'amazi y'ubugingo. So because God is the fountain of living water, we started to live the life where we have no water. Nubwo twabaga ubuzima bwacu dutandukanye n'Imana, twatangiye kuba ko nta mazi dufite. Because we thought that even though we are not together with God, life will continue. Twatekereje ko nubwo twaba tutari kumwe n'Imana ubuzima bwakomeza. But it is not so. Ariko siko byagenze. Because after man leave the presence of God, he failed. Kubera ko umuntu akitakaza Imana akava mu maso yayo yaratsinzwe. So everything we tried to do, we failed. Ibyo twagerageje byose twaratsinzwe. So Bible is saying here, people they made themselves the cisterns, the broken cisterns which cannot hold no water. Aha bivuga ko abantu bikorogoshera ibitega ariko bitobotse bitabasha gukomeza amazi. So no matter how you can try to fill the broken cistern, this cistern cannot maintain water. Buryo uko wagerageza kuvomera mu kintu cyamenetse ntabwo gishobora kuzura. So people they said, even though they are not together with God, they are not in the domain of God, if they do good, they will be satisfied, even they will satisfy the heart of God. Abantu batekereza ko nubwo bataba bari kumwe n'Imana, bari mu ruhande rwayo, bashobora gukora ibyiza bakanyura Imana. The most important is to do good. Bakumva ko icy'ingenzi ari gukora ibyiza. So they live with this mind to think something good, God will be happy. Bana n'imyumvire yo kumva ko ibyiza bazakora Imana izabyishimira. But Bible is saying these are the broken cisterns. Ariko biravuga ngo uko ni ukuvomera mu rutete. So in the book of Luke chapter 15, muri Luka ibice 15, Jesus was explaining to us how someone who went far from God can come back to him. Yesu yarimo adusobanurira uburyo umuntu wataye Imana wagiye kure yayo ashobora kwigarukira. So once you return to him, what will happen to you? Ese nugarukira Imana niki kizakubaho? So people they think that they cannot come back to God with empty hands. Aratekereza ko badakwiye kuza imbere y'Imana bafite amaboko ari mu busa. They have to have something to present before him. Batekereza ko hari ibintu bagomba kuza bacigatiye bagaragaza imbere y'Imana. I did this, I did that, I did this. You receive this and you accept it. Ngo bayereke ngo Mana nakoze ibi n'ibi byakire maze unyakire nawe. But Jesus was telling exactly how we can come in the presence of God through this book of Luke. Ariko Yesu aratubwira neza ko twagarukira Imana binyuze muri Luka. So Jesus was clearly teaching us what is the true repentance. Yesu arimo atwigisha neza kwihana icyo ari cyo. So when this prodigal son returned in his father's house, uyu mwana w'ikirara yagarukaga kwa se. So this was repentance. Uriya yari yihanye. Returning back to his father's house. Kugarukira se. So returning back means that he realized that he cannot succeed once he is not connected. Gufata inzira akagaruka kwa se bivuze ko yatawe ko atabasha kuba yadahujwe na se. He learned the lesson that I myself I can't do anything. Yaje kwiga isomo rivuga ngo njye ubwanjye ntacyo nabasha kwikorera. Me alone I was failed.
njye nyine dore naratsinzwe. So that's when he returned in his father's house. Icyo ni cyo gihe yagarutse kwa se. So likewise, God is always waiting people to come as they are. Uku niko Imana ikomeza gutegereza abantu ngo bayigarukire nk'uko bari. You come as you are. Mana uti ngwino unsange ukumeze. I cannot expect something good from you. Nta cyiza na kimwe niteze muri wowe. I know you more than you know yourself. Ndakuzi kuruta nuko wize. You just come. Ngwino gusa. I'm ready to receive you. Niteguye kwakira. I'm ready to have compassion on you. Niteguye kukugirira impuhwe. This is the heart of God towards everyone. Uyu ni umutima Imana ifitiye buri umwe muri twe. So even though this is the heart of God, people they live with different heart. Nyamara nubwo yari umutima w'Imana abantu babana n'imitima itandukanye. Yes, God is love. Ati Imana kuko ni urukundo. But He has compassion, of course. Ni byifite impuhwe. But how can you just go in front of Him with empty hands? Kasi ubwo wajya imbere yayo gute nta kintu ufite. So we first need to sanctify ourselves. Reka tubanze byibuze twiyeze. So with this that image, how can God accept us? Ese wajya imbere y'Imana wanduye gutya yakwemera ite? But you see, when this prodigal son went in his father's house, he was so dirty. Ariko mwitegereza ubwo uyu mwana w'ikirara yasubiraga kwa se yarahindanye yanduye cyane. So when his father received him, he started to sanctify him. Niyo mpamvu ubwo se yamwakiraga ariwe watangiye kumweza. So the words of his father started to make him clean. Amagambo ya se yatangiye kumweza. Verse 22. But the father said to his servants, "Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet." Umurongo wa 22 ariko sabwira abagaragu bati mwute muzane bw'umwenda urutiyende mu mwambike n'impeta ku rutoki n'impeta mu birenge. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibaga tujye twishimye. So I can see how the heart of the father was so joyful. Mbasha kubona uburyo umutima w'uyu mubyeyi wari wishimye cyane. Yes, this son was not clean. Nibyo koko uyu mwana yari yanduye. But when he reached in his father's hands, his father started to clean him. Ariko ubwo yageraga mu biganza bya se, Yesu ubwo yatangiye kumweza. So I consider the father had prepared everything needed for this son. Mbasha kubona ko se yari yarateguye ibintu byose umwana yarakeneye. So likewise God prepared everything for we who are sinners. Natwe abari abanyabyaha Imana yaduteguriye byose. So what God wants is to come to Him as we are. Icyo Imana ishaka ni uko tuyisanga uko turi. God will not despise us. Imana ntizadusuzugura. God will receive us. Izatwakira. God will take care of us. Izatwitaho. God will cleanse us. Izatweza. God will do everything needed for us to be clean. Izadukorera ibintu byose bikenewe kugira ngo tube intungane. So when you read the book of Isaiah, chapter 44, verse 22, Isomye Yesaya igice cya 44. there is something Bible says. Hari ikintu bivuga mu murongo wa 20. Isaiah 44, verse 22. Umurongo wa 20 igitabo cya Yesaya igice cya 44. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. Yesaya 44 umurongo wa 20 aranditse ngo nawe ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. So this is what God is saying. Iki ni Imana iri kutubwira. God is saying, Manirabuza. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, and like a cloud your sins. ibyaha byawe nabikuyeho nk'igicu. Return to me, Ngarukira. for I have redeemed you. Kubera ko naragucunguye. So this is the promise of God.
iri ni isezerano ry'Imana. God is promising you and is promising me. Imana iri kuguha isezerano nanjye karimba. So do you accept that God is right? Ese wemera ko Imana ari nyakuri? Say God is right, he cannot lie. Imana ni nyakuri ntigibeshye. So you think that you have transgressions. Utekereza ko ufite ibicumuro. You think that you have a lot of sins. Utekereza ko ufite ibyaha byinshi. But what does Bible say? Asa Bibiliya ivuga ngo iki? What does God say? Imana ivuga ngo iki? I have blotted everything out like a thick cloud. Iravuga iti ibyo byose narabyeyuye nk'igicu cya rukukumu. So this is what God says. Iki ni Imana ivuga. So the heart of God is ready to receive and welcome you. Rero umutima w'Imana witeguye kukwakira. God wants to remove this confusion in our hearts. Imana ishaka gukura urujijo mu mitima yacu. Maybe God cannot accept me. Ahubwo uti bishoboka Imana itanyakira. Maybe God can destroy me. Tubishoboka Imana izandemura. Maybe I don't know about the heart of God. Uti sinzi umutima w'Imana. No, don't say like this. Ukavuga utya. Because the heart of God is this. Uyu ni wo mutima w'Imana. God blotted out our transgressions like a thick cloud. Imana yeyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukukumu. Maybe you see your transgressions. Wenda urabibona. But God says, I have blotted them out. Imana iravuga ngo yarabyeyuye. So if God does not count sin on you, Niba Imana itakubaraho ibyaha, so what is the problem? ubwo ikibazo ni iki? There is no problem. Ikibazo kiba gisigaye. It's very easy. Biroroshye cyane. So you accept that, yes, God, I can see your heart is clear to me. Ujye wemera ibyo uvuga uti Imana ndabibona ku mutima wawe ni umutima utomoye. If I have no sin in your eyes, I have no sin. Nimba mu maso yawe nta cyaha mfite, ubwo nta cyaha. I may see that I have sins. Ngiye kubona ibyaha mu maso yawe. But if you cannot see any sin, ariko ko nta cyaha na kimwe mbonaho, so I have no sin. nta cyaha mfite. Because you are the one who has to judge me. Kuko ni wowe wenyine ushaka kuncira urubanza. I don't need to judge myself. Sinkeneye kwicira urubanza. If you judge me to be righteous, if you judge me to be holy, Muncira urubanza ko ndi umukiranutsi ndi uwera. if you judge me to have no sin, I have no sin. Nuvuga ko nta cyaha mfite, ubwo nta cyaha mfite. This is how the heart of man can be joyful. Uko ni ku mutima w'umuntu ushobora kwishima. This is how we can understand the plan of God to send Jesus to us. Uko niko tubasha gusobanukirwa umugambi wa Yesu Imana yamuhaye ubwo yazaga ngo adukize. So this is what we can call the forgiveness of our sins. Iki ni nacyo twita imbabazi z'ibyaha byacu. So when we unite our hearts again with the heart of God through this promise, igihe duhuje imitima yacu n'umutima w'Imana binyuze mu isezerano, so we can recover everything we lost when Satan deceived people. ibyo twatakaje byose ubwo Satani yashukaga abantu twabigaruza. So joy and peace, holiness, righteousness, everything. Ibyishimo, amahoro, kwera no gukiranuka, buri kimwe cyose. Please, what I want to say this evening, Icyo nshatse kubabwira uyu mugoroba, stop to say that God cannot accept you with your dirty image. ni uko ugomba guhagarika gutekereza ko Imana itakwakira mu ishusho yawe mbi. So as the prodigal son was accepted by the father, Nuko umwana w'ikirara yakiriwe na se, so likewise God can accept us no matter how that we are. natwe Imana uko niko itwakira uko twaba twanduye kose. Because God is responsible for everything of us. Kubera ko Imana iba yiteguye kwishingira buri kimwe cyose kitwerekeye. So Satan tries to confuse us. Nubwo Satani ugerageza kuduteza urujijo, But the heart of God is clear in the Bible. ariko muri biri umutima Imana idufitiye uratomba. As we keep sharing the word of God, igihe tuzakomeza gusangirira ijambo ry'Imana, so I hope our hearts will come close and close to God. ndizera ko imitima yacu izarushaho kwegera Imana. So salvation, in the salvation there is no confusion. Mu gakiza nta rujijo rubamo, Because everything is clear. ibintu byose byarasobanutse. Just receive the promise of God as it is. ni ukwakira isezerano ry'Imana uko riri gusa. So I hope you live well.
ntigiye ko mwaba amahoro I have lived with peace from our Lord Jesus. amahoro aturuka ku mwami wacu Yesu Kristo. We pray. Kadusenge. Father, we thank you. Data turagushimiye. And this evening, you have seen that your heart is to have compassion upon us. uyu mugoroba dutabaye ko umutima wawe ari umutima wo kutugirira impuhwe. Many days, the prodigal son was thinking that the father may not accept him mu myaka myinshi umwana w'ikirara yatekerezaga ko se atamwemera because he had lost everything. kubera ko yari yaraye ibintu byose yarabitakaje. He was so dirty, he was so pitiful. yari yanduye kandi ahindanye ateye agahinda. He thought that the father will mock at him, yatekerezaga ko se azamukwena will chase him away. kandi akanamwirukana. But the heart of father was the heart of love and mercy. ariko umutima wa se wari umutima wuzuye urukundo n'impuhwe. So we could see that this is the same heart of God to us. uyu ni nawo umutima Imana idufitiye. So many times we think that because of our sins, God cannot accept us. inshuro nyinshi dutekereza ko kubera ibyaha dukora Imana itatwakira. But we could see that the heart of God is always positive to us. ariko twabonye ko umutima w'Imana uhora utwitayeho. Always God is ready to welcome us, no matter how we are. buri gihe uko twatumeze kose Imana iba yiteguye kutwakira. Because through Jesus Christ, Bible says He blotted out our transgressions as the thick cloud. impamvu ni uko bivuga ko binyuze muri Yesu Kristo we ibicumuro byacu n'igicu cyari kokoma agakuraho n'ibyaha byacu. So allow to believe the judgment of God. twemerere twakire urubanza rw'Imana So tukize. if God judges us to have no sin, we have no sin. niba Imana iducira urubanza rw'uko nta cyaha dufite ubwo nta cyaha dufite. So if God judges us to be righteous, to be holy, we are holy. niba Imana itwita abakiranutsi abera bayo turera turi Our abakiranutsi. judgment is our sight. Everything is useless. ntabwo imanza duca zifite agaciro ahubwo ni impfabusa. So Father, we thank you because all you did in our lives. data tugushimira ibyo wakoze byose mu buzima We bwacu pray, believing everything in the name of Jesus. kandi dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. amen. So thank you so much. murakoze cyane See you next time. nawe utaha.